ji bo carekê Heyder Ebadî li piştî dezciyê karbûna wî weke serokê wezîrên Iraqê bi hevaltiya şandekî seredana Kirkûkê kir û li firgeha serbazî ji bal parêzgarê Kirkûkê û beşek ji fermandeyên pêşmerge ve pêşwazî jê hat kirin. Hatina Ebadî ji bo Kirkûk hevdeme digel nêzîkbûna dema destpêkirina operasyona kontrolkirina hewêce û nahiyên wê. Ev pirsî jî tewerê serêkê dîdar û civînên serokwezîran pêk anîbû. Di seredanê de ji bo Kirkûk Ebadî ra gihan nêzik bûne ji dawî anîn bi Daişî û bi van nêzîkan operasyona kontrolkirina hewêce bi bejdariya hêzên Iraqî û pêşmerge dest pê dikin. وصلنا إن شاء الله إلى المراحل النهائية. گەیشتوینەتە قۆناغەکانی کۆتایی بە شکستپێهێنانی داعش هەروەها و کارکردن بۆ تەواوکردنی پلانی کۆنتڕۆلکردنی حەویجە و ناحیەکانی دەوروبەری بەردەوامە پشت بەخوا لەم نزیکانە پرۆسەی کۆنتڕۆلکردنی حەویجە دەست پێ دەکەین. قريبا سنقوم بعملية التحرير. Di yekem wêzgehê seredana xwe de Ebadî ku hevdem fermandeyê giştiyê hêzên çekdarên Iraqê seredana mekteb Xalid kir li başûrê Kirkûk û digel fermandeyên pêşmerge û arteşa Iraqê de civiya. Herwesa Ebadî gundê Beşîr bi sêr kir û dûra jî di civînekê de digel parêzgarê Kirkûk û endamên civata parêzgehê û rayedarên hêzên ewlehiyên bajarî gotûbêja kontrolkirina deverên bindestê Daişî û şewatiya hevkarîkirina awareyan kir. Ebadî ra gihan Kirkûk parêzgeheka ezîza Iraqê û hevkariya wê dikin. كل المحافظات تطالب بنفس الشيء. الآن إيراداتنا سەرجەم پارێزگاکان داوای شایستە داراییەکان دەکەن. لە ئێستادا داهاتمان کەمترە لە خرجکردن. لەسەرمانە کارە لە پێشینەکان دیاری بکەین. کەرکووکیش پارێزگایەکی خۆشەویستی عێراقە و لەسەرمانە هاوکاری بکەین. علينا إسنادها وعلينا المحافظة عليها إن شاء الله وسنفعل ذلك. Her di seredanê de ji bo Kirkûk Heyder Ebadî digel serok eşîretên Erebiyên parêzgehê civiya û li goragehiyan jî daxwaz ji eşîretan kiriye di operasyona hewêce de hevkariya hêzên Iraqê bikin. Derbarê aliyên bejdarên şerê Musil Ebadî tekez kir, lêk têgihiştneka temam heye di navbera herêmê û Bexda li eser operasyonê û ji bilî hêzên Iraqî jî tu hêzeka din naçe nava bajarî.